Osahoy baba. Iya bukan jangan narada kerahi mahulu madawati jauh edan bawa uran pakai adi ukuran di kumara ihakai adimu mode kita mata buang lupa doma bau deekan dentak iya udah jeli narada terakhir rahimahu madawati jatuh edan bawa urane pakai ade masih digaya digoyang. Mori pagi bumada mada ticaku kuati si hari coa di waktu reki kita mana iruku soane musa mele di hoteku bali saiha bunda jan eli narada kerahi-rahi mahulu madawati jatuh edan bawa urane pakai ade masih digoyang. Hori pagi bumada mada ticaku wati si hori coa di waktu reki kita mana iruku kone musa pilih di hotel kembali hati nalingnya dia itamang bandingkannya la opa kalai ritisi Mori pagi buma